Rekuboria bwatani ana wigora kuroberia obokorri bwe county ya Nyamira kwane kibuna nkoma wari bagali orore likunyara gwikerania magendro ase county ejo yaribo gukwana kurwase bunge kitutuma saba ase county ejo ni gate birubuna nabegete mirobere isaine ne kyantibona no kurukinga gikinyororo anyara gwikerania bamenyi benseme yo akira kiri abetega ko walira ngakiye kikambeni asobo cyo rumwaka bwikiri bubere na merongo ebere ne gose 2022 yaribo ni government rebuna siasa nja abetege ko era asebone kietegerete no kubwaterana amona abo waziri meye county ya Nyamira wana bwatani hande kwane kibuna magendro ngo kini wade kibara gati ebintu binde ase county Nyamira tokumanyigwa no muri kito Paul Kapo Okara muti nyu taraera to ase koro kibara cha Park Street kubwatana na national government na ondoche TCCR. I think tutasaidiana kuweka security ya kutosha. Nonyinabo nigagendera ko bagakubaburi kwene kingamba cyunyara ko bagusira serikali yae ninjire yemoyo kwene kemagendero meye county yiga ya Nyamira moroje kibaranji gendereta anye ko nindi kete lakini ipana toteri kobora twabekire kibesa this coming year monyore chikonini na kero hospital Tujitirwanere every 5. Igo omugavana bogereri bagerigana kugendera kugikiria egati abaraya bagendeta ko mubenga ge siasa abokorengana nera baganire baitobote gwiko mwaka kiri 2022 tigabari na gwete chikura bamanye na wineti by majority ende basike uamuzi y'abananchi baganya 2027 turigerie report card wamanya kondusia magosa na baro basabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore numuyiga bwigo ikiranwa muno mujumbe kurwasoro gongoriga rwabagetutu bamasaba musike Clefomba ne Gisairo oyogendera ko bagagote banganigara tunyara ko bagakweneke kugendereria amagendera yabu nabono ko rambura kibara nabego no kubatuka gweche basari go cyasabana na mkitoka hapa mjue watu wa Kitutu Masaba wamesema asante na muambie Nairobi tumesema asante. Hata saa nyingine bungeni mkiona tunasema hivi na vile pia pale tunajaribu kuwakilisha wananchi. Oigo omo MC kurasoro ngorego muzike Nyambega Gisesa ikagendera ko bagakubuda bamenye kurasinse kiga gusira uborai gwekereke igam na andrende mbasabe batabina motore tuendelee kusupport leadership tubwate tutasonga mbele umuyiga bwigekeranwa mu nabarai aho kurwase serikali akorawa no musina assistant inspector general Godfrey Otunge nigo airali bagerigana gusoma ujumbe ya egekosi kiga kyabonyanyimbo na kurengora ya guchase amate ya Nyamato kwa family ya Nyamato vile tulikuwa tunaendelea tutakuwa pamoja na mchukue ujumbe kutoka kwa deputy inspector general tutamove pamoja kama familia moja. Asinsema ya musina chief 1 kurwase location ya iga ya Keroka Township musikendege niga gendera ko bagusegeta abananchi kwene kibunanga some bale abana babo wakisi let's invest in education omwelio nigo ujumbe ye amate iga yanyara ko bagekuboto kwa mona ise asereta Nyamato oyokwerera obuyabwanya gusira Nyasaye gabekerete keroyo moito chimbebe une bibilia ko totebia tutanyare gwetani Nyasaye umwirire tukumusamira esabari yengia Ginko reporter getasindi kya obwanjete kya Ndizi TV kurwasi nseme chiga chenya tieko ebunga yabo getutu bwa masabe me county ga Nyamira inche konguru kwa Polycarp Okara.